Hallelujah. God is good? All the time. So ek sal baie vinnig is, ek sal waardeer as julle net vinnig kan confirm dat ons so meer mense as moontlik kan help. Hallelujah. Praise the Lord. While you are standing there, is it fine if I can speak English or French? Okay. While you were standing there, I saw the angels holding up two banners. One banner that stood healing, and the other banner stood servant of God. Hallelujah. Praise the Lord. And as I'm looking at these two banners, because remember I operate by sight, so I have to interpret the vision myself. Hallelujah. So when I'm looking at these two banners, the banner that says servant of God automatically tells me that there is a calling upon your life. I do not know whether you are aware of this. Hallelujah. Ek is 'n pastoor. He is a pastor. Hallelujah. Praise God. The lady of beginning of Christ Assemblies. Christ Assemblies is the beginning of In fact, it's Christ Ecclesia. Christ Ecclesia. Yes. Hallelujah. God is good. You see, the way you are quiet. You need to celebrate grace. Hallelujah. Yes. Are we together? Because I saw this banner of servant of God, and then I saw him. So now I do not know whether it is the grace you function under, or whether there is healing that needs to be released. Hallelujah. So a medical issue to be resolved. Hallelujah. My Lord and my God, in His name the righteous find refuge. Then when we call upon the name of Jesus, every sickness will bow. Hallelujah. Every sickness in your body, every sickness in your family, it will bow to the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ek wil hê professor, ken u van wat ek praat? Hallelujah. Yes, Prophet. My seun is 2 weke terug gediagnoseer met meningitis in die brein en ek self ly ook aan epileptiese aanvalle. Hallelujah. My God genees u vanaand in die naam van Jesus. Verniet kom gereed nie. Halleluja. Halleluja. Vanaand 12 uur sal dit die laaste wees van alle siekte en ek sien hier wat sy aan het. Ek sien verkeer is voor die uniform. Ek weet nie of dit so wat is. Ek werk by korrektiewe dienste. Kijk, dat is ook een uniform. Kijk, dat is ook weer een uniform. Ja, keer uniform, ja. Praise die volgende naam van Jesus. My pa, is het fijn als ik met u my pa roep? Dit is fijn. Halleluja. My pa, ek sien die Here sal wanneer die volgende 6 maanden vir u baie verhoog. Halleluja. Praise die volgende naam van Jesus. Man wat ek sien wat op die stoel sit en die Here verwyder hom, die Here skiep hom na 'n plek en dis die posisie en nie meer na posisie. Halleluja. Hierdie dokter van Kleerman sit te lang op die posisie. Today God is giving you back your throne in the name of Jesus. Sy is gebore in Oktober. En ek weet nie wie wat ek is aan julle is gebore ook in Oktober of wie verjaar ook in Oktober. Wie? Die seun. Wat er julle is? Die een wat getuigenis is met Dieselfde is my pa die seun. Dis 18 jaar oud. En hy verjaar ook in Oktober. Maar ek het my vrou 'n sien beweeg. Toe weet ek outomaties
dit kan net haar geboortedatum wees. Halleluja. God is good. Die seun wat gediagnosed is. Halleluja. Verlossing kom van haar. In die naam van Jesus. There's this spirit of delay. When I'm looking at you, I see a spirit of delay. Let me